Kasalkan Meghalaya kalau penbena. Ya baru kisam la puli ki bakwa banyo admission na di banyo penting ya kajing puli ki jongki hapo ki undergraduate but postgraduate level. Hagi university ki bal affiliate la ni ki penyeso baka North Eastern Hill University kin ha banyo le ki exam bala tip kom ka common university entrance test. Kini kalau kom kan notification bala penmi haka armatarik jo banayo bala dab dau undersecretary to the government of Meghalaya Education Department. Ya kini kajing penbena la pharu sabaro ki principal jongki college ba kamju ki higher secondary school. Haka bala penpau bahaus nam ubala dep nakaleng ka sokar India kam shimla kantup ya ka jalan Meghalaya ban yisim mentah haka ni ka common and haka ni ka exam common university entrance test hendai na du mentah usnam kanum dan syu ka ni ka jeng plat kam ta ka jalan Meghalaya kam ta ka ni ka sithi ka patha ya baro ke principal ni ki he ki school ba ki college ba kan penmana lupa ban pentip lupa ya ki samla puri ba kam juru ki kimi ki pa badanu ka ni ka sam ajar rasa baro kena be shim mentah nadi habile ya ka ni ka exam Kamtam ki college ki bala penyeso baka North Eastern Hill University. Kejengkeli ki babun kalong la ka Meghalaya ka long ba kloine mandon ki center dan kita ki jaka tho exam nakam ta ka exam CUET. Shu kejengkeli kalong tokar kala penbiang ne ya ki jaka ba ki samla kin tho ya ka test. Amar ka ni kasnam ka bladap hasilong ka dan tang ka ka center ban tho exam. Ki babun ki samla pule ki ba kwa menyele ya ka ni ka test ni ka exam Kya mendik Shabar Jela, but Donru Kibalangat Center Junki Shaduk Jela Rajasthan. Tementang bakal penmi yang hukum badai ban penteri kambait dan dia bagi samla kira punya lebe yang ke exam amla asyuk ban lek dak kumipat. Hendai lah sarkar kan penbiang ne yang ki center ke bagi samla ken tho exam po dak jong ke jela. Kenang bakan pensuk yuki. Nama ki dan bun ki samla ke badan umtang handang ba shalong hendai ki babun ki jaka kena ke shot jong ke jela Meghalaya.